ба барномаи хабари радио зуди хуш омадед. Ман Шалои Гулхоҷа аз дафтари марказӣ шуморо ҳамроҳӣ мекунам. феҳристи мавзӯи имрӯз 18 октябр аз ин қарор аст. подоши заҳмат нишони тилло. Сомон Маҳмадбеков дар риштаи ҷудо миёни навҷавонон унвони қаҳрамони ҷаҳонро соҳиб шуд. Падари қаҳрамон мегӯяд пирӯзии писарашро интизор дошт. аз тамоми минтақаҳои Тоҷикистон, аз тамоми тоҷикистони бузургам, ҳама дар фейсбук, дар тамоми ҳама поштҳои ман табрикот аст. Ман вақте ки мехонам, ман хушбахт. сӯхтор дар авҷи мавсими чиниши пахта. Дар вилояти Хатлон бахше аз коргоҳи навбунёди пахтатозакунӣ ба коми оташ рафт. аз андозу боҷ озод карданд, вале нарх поён нашуд. гаронии хӯроки чорво дар Тоҷикистон қимати гӯштро баланд нигоҳ медорад. нархи гов кунҷола қимат. Тоҷикистон соҳиби қаҳрамони ҷаҳон оид ба ҷудо шуд. Сомон Маҳмадбеков дар қаҳрамонии ҷаҳон оид ба ҷудо миёни навҷавонон дар Марокаш пирӯзӣ ба даст овард. Бо вуҷуди он ки ин варзишгар муқими Русия аст, ҳамеша дар мусобиқоти байналмилалии Тоҷикистонро намояндагӣ мекунад. пайвандони Сомон Маҳмадбеков дар суҳбат бо Зарангези Наврӯшов ва Шодмони Ятим гуфтанд, ӯ ба ин пирӯзӣ бо заҳмати ҷабин ва қадам ба қадам расид. 24 соати ахир Моёншоҳ Маҳмадбеков фақат паёмҳои табрикотӣ мегирад ва бо онҳое ки ба табрикаш меоянд мулоқот мекунад. писари 21-солаи ӯ Сомон Маҳмадбеков шаби 17 октябр қаҳрамони ҷаҳон оид ба ҷудо миёни навҷавонон шуд ва нахустин медали тиллоро аз мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон ба Тоҷикистон меорад. аз тамоми минтақаҳои Тоҷикистон, аз тамоми тоҷикистони бузургам, ҳама дар фейсбук, дар тамоми ҳама поштҳои ман табрикот аст. Ман вақте ки мехонам, ман хушбахтам ки фарзанди ман тавонист ки миллати мана муаррифӣ кунаду парчами миллати мана бардорад. Ин беҳтарин хушбахтӣ барои ман аст. падар ва хонаводаи Сомон аз ӯ ин ғолибиятро интизор доштанд. дастёбӣ ба қаҳрамонии ҷаҳон ҳам ба гуфтаи падар орзуе буд ки тамоми ин солҳо Сомон барои он талош дошт. пирӯзии Сомон дар сабқати қаҳрамонии ҷаҳон оид ба ҷудо дар Марокаш барои сокинони Тоҷикистон ҳам хуштарин хабар буд. онҳо ин ҳодисаро барои варзиши тоҷик дастоварди муҳим мехонанд. чунин ҷаҳон паҳлавон ман фикр мекунам ки агар ки Саидномир Раимов моро маърифӣ карда бошад, баъд аз вай Шариф Сулаймон ва имрӯз мо ифтихор дорем ки Сомони мо чемпиони ҷаҳон шуд. ман ифтихор мекунам ба ин. гуштигири шинохтаи тоҷик дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон оид ба ҷудо миёни навҷавонон дар Марокаш дар миёни беш аз 80 кишвари дунё дар вазни то 73 кило даст боло ва ба медали тиллову $2500 сарфароз гашт. ӯ соли 2017 дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон оид ба ҷудо миёни навҷавонон медали биринҷӣ ба даст оварда буд. паҳлавони тоҷики муқими Русия феълан дар шаҳри Иркутск тамрин мекунад, аммо дар мусобиқоти байналмилалӣ ӯ ҳамеша Тоҷикистонро муаррифӣ менамояд. ин толори варзиши тоза таъсис ҷои тамрини Сомон Маҳмадбеков нахустин қаҳрамони ҷаҳон оид ба варзиши ҷудо аз Тоҷикистон аст. ӯ аслан дар шаҳри Иркутск таҳти раҳбарии мураббиён ва амакҳояш Фотеҳ ва Эргаш машқ мекунад, аммо замони дар Тоҷикистон қарор доштанаш ана ҳамин толори варзиши клуби ҷудои ба номи Ҳоҷи Шариф ҷои машқи Сомон Маҳмадбеков хоҳад буд. ҳоло дар ин толор наврасони аз 5 то 15 солаи тоҷик тамрин мекунанд ва ҳадафи клуби мазкур ҳам омода кардани қаҳрамонҳои ҷаҳон оид ба варзиши ҷудо аст. мураббиёни клуби ҷудои Душанбе умедворанд Сомон таҷрибаи худро барои насли наврас дар Тоҷикистон ҳам таълим хоҳад дод. то охири моҳ мо интизор ҳастем ки Сомон Маҳмадбеков ба Тоҷикистон ташриф меорад ва дар клуби мо, клуби Ҳоҷи Шариф, тамринҳо, мастер-класс бо урусӣ, мастер-класс барои ҷавонон, барои ҳама иштирокчиёни клуби Ҳоҷи Шариф бо як намуна, як чизи хуб пешниҳод мекунам барои наврасон. Сомон Маҳмадбеков феълан дар раддабандии ҷаҳонӣ бо 1844 имтиёз дар ҷои 31 ва дар раддабандии олимпӣ дар ҷои 22 қарор гирифтааст. қарор аст паҳлавони тоҷик ва қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи ҷудо Сомон Маҳмадбеков аввоили моҳи ноябр ба Тоҷикистон биёяд.
мухлисону дӯстдорони варзиш аз ҳоло барои истиқболи бо тантанаи ӯ изҳори омодагӣ мекунанд. Зарангези Наврӯз, Шодмони Ятим, Озодӣ, Душанбе. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. بانک ملی تاجیکستان رویخط نوی افراد علاقمند به تروریسم را نشر کرده است که به فرق از رویخط‌های قبلی در آن 1000 نفر بیشتر است. رویخطی که با نام محیدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع می شود به گفته مقامات آنهایی را در بر می‌گیرد که به تروریسم علاقه دارند. همکارم عبدالله اشورف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، در رویخط نوی بانک ملی اسمی چند نفر آورده شده است و آیا افرادی نامشون در جامعه مطرح نیز هست یا نه در آن؟ سلام شالو، در فهرست نوی که از طرف دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی بانک ملی تهیه شده است اسم 2392 نفر شامل است. این دپارتمنت بانک ملی با فتف سازمان بین‌المللی مبارزه با شستشوی پول همکاری دارد. فهرست سازمان یافته شخصان علاقمند با تروریسم به سازمان‌های مالیوی و تشکیلات‌های قرضی کشورهای عضو این سازمان دسترس می‌شود. بنابر این فهرست یگان تشکیلات مالیوی در تاجیکستان و حتی کشورهای عضو فتف حق ندارند یگان عملیات مالیوی را با شرکت این شخصان عملی کنند. برای مثال این نفران نمی‌توانند در بانک‌ها صورت حساب گشایند و یا به تاجیکستان پول انتقال دهند. رویخط نوی بانک ملی آخر هفته گذشته در سامانه رسمی این نهاد نشر شد. در صدر این رویخط مقامات اسمی محیدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را جای دادند. مقامات نگفتند که او چه جنایت صادر کرده است، ولی در گذشته مسئولان دادگاه عالی گفته بودند علیه کبیری با چندین اتهام سنگین پرونده باز شده است، اما کبیری این اتهام را آن زمان به اساس دانسته بود. بجز از محیدین کبیری در رویخط بانک ملی اینچنین اسم چندین نزدیکانی او از جمله پسرش ابوذر کبیری، جیانهایش محمد جان کبیروف، امام علی کبیرزاده، بیبی رقیه کبیرова و معاونش شاهنعیمی کریمی نیز شامل هستند. آیا عبدالله واکنش افرادی که اسمشون به این فهرست وارد شده است معلوم است و فرق فهرست نو از آنی که قبلا وجود داشت در چیست؟ شالا برخی افرادی که اسم خود را در این رویخط سیاه یافتند با این اتهام کاملا راضی نیستند. این اشخاص میگویند در یک گروه جای دادن تروریستان و مخالفین از روی عدالت نیست. فهرست سیاه بانک ملی اساساً از دو بخش عبارت بود. یکم نفرانی که با تروریسم و دوم شخصانی که با اکستریمیسم علاقمند هستند. تغییرات دیگر این است که بانک ملی رویخط اشخاص علاقمند با اکستریمیسم را از سامانه‌اش تازه کرده است. در رویخطی که تا هفته گذشته در سامانه بانک ملی موجود بود 122 نفر از جمله داداجان عطاالله‌اف روزنامه‌نگار مخالف دولت و شبنم خدایداد و نیز شامل بودند. هنوز معلوم نیست که پاک شدن رویخط شخصان به اکستریمیسم علاقمند از سامانه بانک ملی به چه معناست؟ یعنی آیا معامله پولی بانک‌های تاجیکستان با این افراد اجازه شده است و یا این فهرست از نو انتشار داده می شود؟ مسئولان بانک ملی در این باره شرح نمی‌دهند. خب تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. نایب президент امریکا مایک پنس پس از ملاقات با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان گفت دو طرف به سر آتش بس در شمال شرق سوریه به توافق رسیدند. مایک پنس شام دیروز در انکره گفت عملیات نظامی ترکیه به مدت 120 ساعت بازداشته می شود تا نیمه نظامیان کرد از مرز با ترکیه عقب نشینی کنند. وزیر کارهای خارجه ترکیه میگوید این آتش بس نیست بلکه توقف موقتی عملیات است. ارتش ترکیه 9 اکتبر عملیات زمینی خود را در شمال سوریه آغاز کرد. در نتیجه آن تا 200,000 نفر فراری شدند. طبق اطلاع اخیر امروز هم در کناره‌های شهر رأس العین برخوردهای مسلحانه ارتش ترکیه با نیروهای کردی جای داشته است. برمیگردم به تاجیکستان. روز گذشته در نویه وسه کارخانه پخته آتش گرفته است. مقامات میگویند سوختار با سبب‌های تکنیکی سر زده است. کارگاه پخته تازه‌کنی دهه سرچشمه در ماه اوگوست امسال با اشتراک سروزیر قاهر رسولزاده افتتاح یافته بود. سوختار در انبار پخته کار کرده شده به عمل آمده تایهای در آنجا بوده ضرر دیدند. هر یک تای پخته تا 20 کیلو وزن داشته است. مسئولان کارگاه زیان رسیده را
миллион ҳо сомонӣ рақам мезананд. мақомот мегӯянд хисоротро як комиссияи вижа ҳисоб доранд. мавсими ҷамъоварии пахта яке аз маҳсулоти асосии содироти тоҷикистон охири моҳи август сар шудааст ва то охири моҳи ноябр идома мекунад. имсол бояд тақрибан 400 000 тонна пахта ҷамъ оварда шавад. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. мақомоти Тоҷикистон 2 моҳи пеш воридоти чорво ва хӯроки онро аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карданд. ин тасмим бо ҳадафи коҳиши нархи гӯшт дар Тоҷикистон гирифта шуд. он замон коршиносон гуфта буданд барои таъсири қарор ба нарх муҳлати дарозе дар кор аст. Зарангези Наврӯшов ва Шодмони Ятим низ мегӯянд то ҳол дар дуконҳои гӯштфурӯшӣ нархи гӯшт боло рафтааст. Фарҳод Ашуров барои маъракаи тӯи писараш ба 100 кило гӯшт ниёз дорад. Бо таваҷҷӯҳ ба нархи гарони гӯшт дар бозор тасмим гирифтааст гови лоғари худро бо хӯрокҳои беҳтар фарбеҳ кунад. барои харидории хӯрок барои чорво ӯ ба бозор омад ва нархи он табъашро каме хира кард. нархи гов кунҷола қима. барои гирифтани гӯшти босифату бештар ва харидории хӯроки зарурӣ ба чорво ӯ маҷбур аст то 600 сомонӣ сарф кунад. парлумони Тоҷикистон ахиран бо қабули як лоиҳа ҷиҳати таъмини амнияти озуқаворӣ воридоти чорво ва хӯроки онро аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод кард. ин тасмим бо ҳадафи коҳиши нархи гӯшт дар Тоҷикистон гирифта шудааст. қабули санади мазкур барои таъмини раванди бозтавлиди чорвои хӯрокзод такмили сифатҳои ирсию маҳсулотиро таъсири кони чорвои хӯрокзод ба ҳифзи он ҳамзамон нигаҳдории чорвои хӯрокзоди маҳаллӣ дар ҷумҳурии парваришёбанда ва марҳила ба марҳила коҳиш додани вобастагии бозори истеъмолии кишвар аз маҳсулоти гӯштии воридотӣ мусоидат менамояд. болоравии пайвастаи қимати гӯшт махсусан дар ростои иду ҷашнҳо бештар аз ҳама сокинони миёнҳол ва камбизоатро дар кишвар нигарону асабӣ мекунад. ҳоло дар бозорҳои кишвар 1 кило гӯшт аз 50 то 70 сомонӣ арзиш дорад. гӯштфурӯшон ва қассобҳо ҳамеша ин болоравиро ба нархи гарони чорво ва ба вижа хӯроки он рабт медиҳанд. хӯроки чорво дар бозорҳо аз 2 то 4 сомонӣ арзиш дорад. фурӯшандагони ин маҳсулот мегӯянд солҳои пеш вобаста ба мавсим нархи он поин мерафт, аммо як соли ахир ин маҳсулот пайваста бо нархи гарон вориди бозор мешавад. باید با اینا کنجوره داریم. حاضر که 3 سوم 30 تین 3 سوم 40 تین است ممکن که اگر همین گفتیم که اگر از انداز همین محصولات رو اگر آزاد کنن ممکن که با نرخش با پایین‌تر فروید. аз андоз озод кардани воридоти чорво ва хӯроки он ҳам ба гуфтаи фурӯшандаҳо охири кор нест. тоҷирон пешниҳод доранд талаби борхату санадҳои дигар ки нархи маҳсулоти деҳқонро то расидан ба бозор гарон мекунад бояд бекор гардад. حالا که برخط برای دهقان وای در کارم نیست. کجا وای برخط مثال بگیره مثال دسترس کنه. برخط سپرافکا شبیار کاغذ شبیار حالا که وای نالوگ انداز هم میسپره نالوگ زمینش هم میسپره وای همو در همه بود شیدش همو اساسی یک تن دو تا محصول تولید کردگی وای باید که در بازار بیاره بسپره و مثال نرخ یا پس میکنه. мақомот то имрӯз чанд дафъа барои ба эътидол овардани нархи гӯшт чораҳоеро рӯи даст гирифтанд, вале коршиносон мегӯянд муваффақ нашуданд. сокинон мегӯянд нархи гарони гӯшт боис шудааст ки аксаран аз истеъмоли он даст кашанд. 52 сум 1 кило гӯшт мегирӣ ба кӣ мерасад? дар як моҳ чанд бор мехарем хolaҷон? дар як моҳ намехарем. арзун боша мегирем, қимат боша намегирем. феълан аҳолии Тоҷикистон асосан аз ҳисоби чорвои худӣ бо гӯшт таъмин мешаванд. тибқи иттилои расмӣ дар кишвар беш аз 2 миллион гов ва 5 миллион гӯсфанд шумурда шудааст. ҳоло то куҷо сабукӣ барои тавлиди гӯшт ба поин овардани нархи он таъсир мерасонад маълум нест. ва рӯзи 16 октябр дар шаҳри Ботканди Қирғизистон вохӯрии кории муовини сарвазири Тоҷикистон Азим Иброҳим бо муовини сарвазири Қирғизистон Жениш Разоқов баргузор шудааст. дар ҳошияи ин нишаст вохӯрии навбатии гурӯҳҳои топографӣ ва ҳуқуқии ҳайатҳои ҳукуматии Тоҷикистону Қирғизистон вобаста ба аломатгузорӣ ва ташхиси сарҳадии муштараки ду кишвар сурат гирифтааст. бо ин хабар ба поёни барнома расидем. ахбори тозаро то нашри барномаи навбатӣ аз вебсайти радиои Озодӣ пайдо ва мутолиа кунед. гузоришҳои ҷолиб дар Озодӣ видео канали мо дар YouTube дастрас хоҳад буд. саҳифаҳои мо чун ҳамеша дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар хидмати шумо азизон қарор доранд. ман шуморо дар ҳафтаи нав мунтазир мемонам. то мулоқоти навбатӣ худо нигаҳдор.